Assalamualaikum. Bot. Bot. Waalaikumsalam. Kayaknya. Cok. Nang, Cok. Ayo tadi ngobrol dengan aing yo. Mah bajing masih. Made tuh, Cok, sini pengangguran mah. Nenengan bikang. Selaku teh. Geus dia. Ngobrol dengan aing yo. Cok, naon ya? Tumben amat sih ya. Aing kersel di imah. Biasalah tadi aing ngopi. Ke. Non bot. Bagus ya, halus ya, Cok. Bagus ya, baju aing lain. Oh, Mantep baju bot. sablonana. Rapih di sablonana. Halus ya, Cok. Siap. Nyampon di mana, Cok? Mulai di mana? Sayang. Hayang aing Cok aing hesen ya ngan eta kos itu. Kali itu aing nanti nimu-nimu sih bisaan. Iya, aya bot. Aing boga kenalan. Oh. Sinak meuli sablon satuan ya. Solusinan datang bae ka pales celot frustasi dijamin oke. Barang bagus tuh sablonana mulus. Cok, bener, Cok. Kerennya. Aing. Keantarain, Cok. Kayak kowe ngajak telitinya. Siap. Keren. Keren buat Lin. Tuh buat teman-teman yang mau bikin kaos ya sablonan kayak gini tuh, langsung aja datang ke Pales Celot Frustasi. Bisa hubungi nomor di bawah ini nih, nomor. Wah, Hubungi ya. Hubungi. nomor di bawah. Hubungi. Kerennya. Mantap, Cok. Aduh, ini kampung sepi amat, bocah-bocah pada kemana? Tuh, mana gua nggak ada buat ngejailin. Ke depan lah, takut aja ada. Wah, ada mangsa tuh. Wah, gua jailin lah si gendut nih. Maafin lo gendut, gua jailin lo. Bangsat doang. Saya kan ujar aing. Benang talian gue. Anjing doang. Bangsat doang budak. Benang mah talian gue yang banting lesot di dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon bun, naon. Hah? Jadi keyboard. Ayo di jalan kondisinya tadi. Bisa digawain di mana, Bun? Ya aku awak pendek itu digawain kode aing lemet. Masih kena banget digawean. Si tang tolang meren. Oh, Pantas dari ngambaladug meren dinya tak. Dinya lain bon. Oh, aing bot, aing jalan gitu tuh si tang tolang. Atuh lah aing. Gede nya. oh, pantas ngambalung gitu. Atuh, untuk kita bot. Ajinya lu buat kemana tadi, Bun? Tuh gawetan. Ayo tangan. Ayo, nyara memang benar pot. Adisia, kamarinya tukang cilok di kubrus. Parah. Ubuh aing ge, Cok. Duh, Bingung aing. Warga demo BK aing, RT. Nyampur kok gara-gara ada aing siang aing, Cok. Aduh, ketan lah. Jangan dah. Ayo, tangkun. Bahaya tah belum jail. Wah, ada mangsa lagi tuh. Nah, ya cai. Olah. Las, kemana ini Las? Las? Nya ini. Oh, tujuannya Kayak masih ebot tah. Yuk, itu aja. bukan budak aing gitu. Bukan budak aing di masih ebot tah. Beres lah. Haha, mampus lo. Saeta! Oi! Alam jalan doangan. Woi! Kalau sekieu dulu baju aing. Ayo ras lah, tangan. Woi, bot, cok. Aing perasaan tengenangan yeuh. Gimana? Sama mah si bancoleng. Ngawe jadi meureun etakeun budak deui yeuh.
ngajailan. Pastinya nama bun. Pastinya. Mandal budak Pandal. Ayo tangan deh lah. Kuyang mana ini? Ke panggil. Budak. Masa barase kunana ta? Anu nyiram tadi. Nyiram bareng sama ya. Iya, lagi dempang meren. Iya, ngalunya kan. Udah politik kira main. Oh, anu tadi. Kayak korong di dia yo. Pakai Anu nyana ta. Aing mau coba tuh. Disebut. Oh, kamu jadi hawat. Dulu. bancolengnya sih nama. Aduh. Berhasil aing mah. Saya tangan. Kompol we aing. Tangan. Serang gobiang teh budak tah. Aing mah beneran po teu di situ non tacang we. Oh. Nah, mangsa lagi. Ya udah. Tobat tah. Mandak. Ya, ulang awas boy. Ya. Mandak. Mampus lu. Aing teh naon sih nya sakulit di mana gitu. Dak tuh, kemana tuh? Woi, dia. Oi, naon? Jagilan dia pasti gitu. Siapa naon? Aing ngeureun ayunan. Sial, tenatang dijorogeun aing. Terus aing ke batu. Usaha. Tah disebot. Iya, bancoleng main. Kalua aing teh jeung si Jenol tadi basuhan tah punya disiram tadi. Kalian di sia. Oh. Korban loba amat gitu. Kalian enggak Korban loba amat tuh. Oh, anjeun ya emang bagus ya kok ada sia. Jangan deh, jangan. Ayo berangkat semua yuk. Yuk. Jangan ayo. Lah. Duh, udah 4 kanjut ini yang gua jahilin. Wah, ada mangsa lagi tuh. Ayah barang mah. Tenang. Arem jadah teh budak. Katimu benar gue balangkeun. Bot, tadi saya tuh bot. Wah, mantep ya saya. Ya, budak ayo. Tadi bayaran. Cepetan. Alungkan ke sawah. Alungkan bot. Bodo amat. Ngajailan cari apa yo? Wah. Lokasi. Tadi tuh suku tuh. Iya. Lokasi. Tadi heula urang. Dua. Wah, tadi satu. Tarasa punya bot. Wah, tadi bot. Bejakan cak koin kabaing sia. Nih.